mei ni sari sang ni somni panga ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule pahalgama firfiak ten khwalzin somni paruk an thawanga India malak danan mua Pakistan ram hroi tu te chuan mang tak zet to a India na run vai chuan an hnelo dan tur chu khowel hriat aya chiangin an mani nan hria ti alang chho zela India ram hroi tu te la chuan Pakistan an hlau lo zian lan tir zela Pakistan ram hroi tu ten India in Indus Water Treaty an ti top ani chuan Indawan puang ani ang an han ti ve tharok na a India chuan alo hlau lo na samai sia Indus Water Treaty chu a suspend mai pawni lo Pakistan aluang lut lui pui tui te chu India chuan tui khwa andang chat mak maya Pakistan rama chuan a hma lui pui ni thin chu korte tui tiat velin aluang ve che che tamai chuti chung chuan Pakistan hian India laka engma ati zui ngam chuang lo Pakistan ram hroi tu te chuan pahalgam beinan in hnam hnoi lo zia le India in Pakistan mo pu na chungchanga in soifia tumin United Nations Security Council UNSC President Greece nena Pakistan hian UNSC informal meeting ko turin ang ena thotan jan khan Pakistan du ang ngein an thukhom ta a he UNSC thukhom hian thutkhom na thin pa ngai main hall a po thulovin in ron khom na pindan consultative room an neya Pakistan a in soifia India in Pakistan shrek mek dan tele India in firfia ka pui thin dan te chu an thiamang tokin an han soina a UNSC member ram som panga te an min theilo ni ang India dem na resolution an pass du talawa chu mai chu nilawin an meeting chungchanga hian thu chu pon nei du talawani hei mai hi nilawin UNSC member ram te hian pahalgam beina hian LET helpol de an inrolem ti zona an zota Pakistan hian an chang mumal theilawa UNSC chuan pahalgama firfiak te chet na chuan dem thu puangin Pakistan in khovel huap boina anga chu atum na po hlo cham chiang hle a UNSC chuan rampani inkara soifel chi ani antia chuba ka chuan tun hnaya Pakistan in missile kap chin sek chu India ne nan inkar boruak chemal tu ani thu UNSC member te chuan an soi bokani hetiang hi thilom dan ani ta ka wangin Pakistan hian beidong tak zet to a chuti lai chuan India chu in do turin a in pu cha sipaya khom mup mupa India ram state khopui zong zonga voin hian civil defense mock drill nei ani don boka hei hi Pakistan chuan an hmua an hreve renga India in kuta thla kang ti an hlau tak zet to ani nimin khan Pakistan defense minister Khawaja Asif chuan akoto pan tang meka India hi chengei dona an rina wanga an zam zia ron lan tir le ta a India hian Pakistan chuan noi bo thei ti an hrachiang hle ni turani Asif hian India in Pakistan a beya Pakistan hi boral mai tura lan phot chuan khowela hian tu man dam big lowang ati ta mia mai hei aya mangang arol na sa hi khowel ram hruai tu te ka tangin ala chuak ngai lo ti la dik hi alang Asif chuan India hian Gaza beina Israel sipai te malak dan an enton meka Prime Minister Narendra Modi chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu aril ru anga pu ni asoin hetiang hi kan chunga athlenga kan boral dona ni phot chuan kai ni po kan thianga tuman dam big lowang atiani pontongin Pakistan hian India chu pu chiat tumin an thei to pin an beya Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif chuan pahalgama firfiak te che na chu international team in chui sen du thu alo soi to a ma se he thu soi hian ram dang benga verte chiam lo ani ang thurol puira man nei mangtlat lova Pakistan ram hroi tu te hian India ina be ni phot chuan a rul tokin an chang le tang ti anin soi chok chen boka India in Indus lui pui le peng te khoi dang lam ani chuan a khoi dang lam na man ruwa te chu kan ti chevekang an ti a India chuan bagli hardam le kisan ganga dama tuiluan chuana khara Pakistan hian a intia mangin heng dam te hiala ti cheri lawani nimin khan Prime Minister Modi chuan New Delhi ABP media ten conclave an buat saya India lui te hi India ram ta na luang to dona India ram da kholan nianga India mi puite mamwa manani ang atia hei hi ang tin tak Pakistan in chang ang mo hei mai hi ni lo Prime Minister Modi chuan nimin khan kum sang ni som pariat atanga tho tran to power megawatt sang khat pe chuak thei tur Pakaldul hydroelectric project a electric hrui thlun phalna peta boka he project hi nakuma zo tura ro manania khothang lam lui lian chenap lui peng pakhat maru sudar lui Pakistan luang tu chu he project mang hian khuapin
Pakistan chu al sam takin hre ka ni theidona Pakistan tan chuan ngai thla ka hre om ngotang ani na taka chuan India hian Pakistan rama lui pui luang tur hi adang chat theilowa ma se Pakistan ram tui pui kamalo nei tu te thlai thar ti chatur khopa tui luang ti tlem tur chuan tuia khol theya chumai baka chuan IWT ati top to wangin tui kho khar hun le hon hun tur chu Pakistan a hril masak kherangai to lova Pakistan rama changin tuia liananga achangin tuia tlem le thut thin bok don ti na ni ome anarlam omzo ka ni miaw wangin India din mun hi a thalhea heti la hian India ram lui pui lian zong hi Himalaya tlangdung vurin a chawmania muninge mozata China chuan India tiang hi ati ve thei renga China hian ti ve ta se India po atal boi ve khopang nimina pon tongin voin hian India ram district jani somli palia civil defense mock drill chu nei ani dona India ram UT le state somthum panga a mock drill hi nei ani dona category thuma then ni in state le UT capital zonga mock drill hi nei ani dona Mizoram a chuan kan khopui ber aizola mock drill nei tura ro man ania Mizoram hundanga chuan nei ani velawang India ram district sang jani somli palia kho jani somnga pakwa mock drill hi nei ani dona hengjinga som pathum hi category 1 a da in category 2 a kho jani pakhat omin hengjinga hian aizol po atela category 3 a kho somli panga da anni bok category 1 a hian Delhi Gujarat Maharashtra Orissa Rajasthan Tamil Nadu le Uttar Pradesh a khopui then khat da ani Aizol mock drill nei chungchang a hian Nimin Khan Aizol DC Engineer Lalfriat Puya IAS District Disaster Management Authority Chairman Nibok Chuan Thuchwa Siamin Ministry of Home Affairs Government of India Malang na in Civil Defense mock drill nei ni tur thu apuanga Aizol khopui chu thona manga be angin mock drill hi nei turani ati Aizol DC John Voindar som pakhat hian DC office Aizol atangin siren ti ri kanianga mock drill hi AIR station tui khwa tlang le civil hospital inkara nei turani a tlaida ruk le chan vele da ruk le mini somthum panga inkara siren ti ri le in blackout om dona hemi hun chung hian Aizol khopui chunga power supply ti top vekani don ti apuang bokani Israel sipai de chuan cholni liamta Houthi 10 ballistic missile manga Ben Gurion airport an kana phuba chun laveta a thotran jana tanga nimin thleng khan Israel in do thona somni vel zet te chuan Yemen ram hun sang bom som nga vel an thlang ni in Times of Israel chuan nimin khan an ziakani niminan bom jinga hian Yemen khopui sana a international airport po atela Houthi satellite news channel Al Masira chuan sana airport bomani thu hi an puang boka Israel sipai te hian sana thlona tum hunan bom tur thu hi soin abul hnaya omte chu inthiar film turin an hriat tir loka ni jan thleng khan Israel bom thlaka wanga thi le hliamanom thu puan alani lo thotan jan khan Israel thona sipai te hian Yemen ram Red Sea province a Houthi helpol te omna Hodeida an boma heta hian mi pakhat thin mi somthum panga velin hliaman tuar ni in soyani a Houthi media te chon Israel hian Hodeida pota hian bom parukan thlang ni in an soya Israel hian Hodeida atang KM somnga panga hla mar chaklama om Bajil district a Siemens siamna po an boma heta hian mi pali thi in somthum pakwa in hliaman tuar ni in Houthi Health Ministry chuan an soyani Nimin Khan Russia le Ukraine te chuan UAE malak na in tang jani panga ve anin thlengton Ukraine President Vladimir Zelensky chuan Telegram a hemi chungchang hi soin voin hian pasal tha jani panga kan hruai kir le ta atia UAE chunga lom thu a soya Russia ram human rights ho tu Tatiana Moskalkova point hemi chungchang hi apuang ve bok Russia le Ukraine hian Ukraine war tran tira tang khan tang in thlengton hi voi somruk pali an nei na ni a kumina avoi nga na ani thung heti la hian thotan jana Ukraine in Russia ram thlona tum hun sang ron manga be wangin Nimin Khan Russia ram thlona service a khailak na sa hle a hengjinga hian an ram khopui ber Moscow po atelani heti la hian Russia in do pui pani na hne na an chanlom na mei ni kwan nei turatan tunkar ni nga ni tanga in rin ni thleng President Vladimir Putin an inka hai puana rot na chula nung zel ni in Russia ram thupong tu Dmitry Peskov chuan a soya Ukraine in inka hai an puang velo ani chuan an chet na piang na taka chan le tan ni ang ti a soibok kumin hi in do pui pani na to patanga kum somriat na ni wangin Russia hian kum dang zong a in Victory Day lom na hi ti ro puyan tuma
ram somni vela tangin he hun mang tur hian ram hruai tu tel tura be se an ni Europe ram house ber Germany a chuan conservative leader Friedrich Merz chu chancellor ani don ta Germany ram parliament Bundestag vote thak tho khanna chancellor ni tura vote mu ngai za ta mu phak lo nuwa vote thak tho ni na vote zathum somni panga muin Merz hi Germany chancellor ani don ti achiang ta a parliament a hian adu lama vote zathum somni panga tlak lain adu lo lama vote zani somriat pakhuwa ta thunga chancellor ni turin absolute majority na yangaya chu vote zathum som parukani a vote thak tho khanna Merz hian vote zathum som chaw muwa a party CDU le CSU te thok dun an in thurual te chiam lo ani ang adu lo lama MP zathum pasari line vote an thlaka thoni na ero MP zathum somni panga vote mutani kumsumruk pakomi Merz hian Olaf Scholz thlakin Nizam Khan Germany President Frank Walter Steinmeier chuana laluta indopui panhina hnuwa Germany ram chancellor somna ni a kumsom paruk liamta an party chunga Angela Merkel ne lawa chancellor ni theitalo Merz chu Germany ramat huber anita a vote thak tho khanna tlin zo lo wang hian akai hroi party panhi thok dun sarkar hi ding rei lo mayang ti hlo thonna oma far right alternative for Germany AfD party te chon Merz hi in hnuk dok se in than pui nei that ni se ti rot na chu na takin an kalpui vezel bokani bazari lo thira wangin kan loma kan channel min subscribe saktu te chunga lom thu kan soya thanem ngaya kan video link te social media lama min lo the dar sak thin tu te chunga po thinlung takin lom thu kan soya ni